Maya Paaldo po kay kayo. Ngayong Agosto, pagmasosyan tayong bulan na ning amanong si Swan. At pagsadya ning paparatang Asinukuan Festival king Disyembre. Agkatanda kayong mga pampangan at albendening kay kaming sidyang palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da kekatamo rin minunang kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong nimbol kang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Ngayon masayami lang dadake kay kayo rening aduang sining amaragul apartining kulturang Kapampangan. Miyabe-yabe tamong pagmasusyan den tradisyon na reni. Sabi-sabi tamong makiramdam king sayaning pulosa at magbilib king gelingan dareng magkrisotan. Eya mo king pamagluto kay baluan ning Kapampangan, nunekeng dakal pang bage. Anti mo inggeling ang daking pamamawesya, ampong musika. Metong kareng peka matenakan keti, i Juan Crisostomo Soto, aw sandang iba ning literaturang Kapampangan. Kaya biya kareng sinulat ng Soto, ingalang Diyos, balen at sinta, sigalot, ing sultana, ampo ing violetang lili. Kaya dyan naman pelagyo ing krisotan, aanti mong balagtasan dareng Tagalog. Maralas niyang gagawan ng krisotan king plaza, balang piyesta, pangamiatula, karing manadbe. Ating aduang magbalitaktakan, magumpisaya itikeng mumunang manyalita, kay bat sa labat sa ing kadwa, manibat mo karing manalbe. Agkat nening mumunang talapagsalita ing kadwa amukyating entablado, bang mi pagbalitaktakan. Datang niya ing lakandiwa o moderator, bang opisyal o umpisan ing krisotan. Di nga duwang talapagsalita, idawon de ing karelang pamagkrisotan king karelang lakambini, ayan namang mamierosas asulod ding manyalita. Kini da palto ding Kapampangan ing gelingan da karas keng puwesya ampong pakipagpatas. Aliya kasi kabud da balitaktakan ning krisotan. Selebrasyon niya naman ini ning kesantingan ning kikatamong amanong si Swan. Magdebate laring kalaok kilub ning 8 durot. Keng metong adurot ating adwang stanza o saknong. Bawat stanza ating niyang 8 miltugmang linya. Kada linya ating 12 o 16 apantig. Nung pakiramdaman niyang masalese, ing bawat agkas daring talapagsalita king karelang argumento, antiya mong poesya o kanta. Anya ninyo ang poeta, kada ko bisang lumaban, pilping sa putante, hindi alam kabilisan. Anya hindi lumanika, at tukture matapang, pag-imat at pakilala, mayroon ka mamiraswan. Keraklan ka rin Kapampangang poeta, mga tuwa nala. Pero hanggang ngeni, pag maragol de pamurin ing karelang gale. Mapilan karela, Amado Yuzon, Jose Gallardo, Vedasto Ocampo, Amado Gigante, Eufrosina de la Peña, Ampoy, Francisco Gintu. Ngeni, maralas damdaman tanya mo ing amanong krisotan, kareng mga tuwa, alus anana kasing magkrisotan. Kalupa ng krisotan, di takmala mo naman reng magpulosa. Ang shipping balik, ako manise, peli ako mangan, nakaling handara, at naging kanyaman, inlutong Kapampangan, palang pangantaya, in birthday celebrant. Ingpya kasi katapolosador, iba sa porak. Api ni Rodolfo Laksamana o Totoy Batu. Yaing miglalang kareng sikat apolo sang kalupa ning istorya ng Rapi, ing Bies Sugarul, ampong 40 aldo. Ading pangaliwang polosador at tinukikang Totoy Batu. Apin din ni Reng Dos Palikeros, Tongits Duo, ampoy Bong Manalo. King kapamilatan ning polosa, kukwento ning polosador ing itsura ning Aldoldo Abiequeti probinsya. Maralas,
Makatulala rin ang pong gagamit lang naman ng aintindyanan ng ordinaryong tao. Daramdaman talad din pulosa ang reni, karing kekatamong mga tuwa. Misan, balang piyesta o gustong kukumbiran dala ring pribadong okasyon ding pulosador. Pasahop naman rin politiko ka ring pulosador, bang apasanting inkarelang campaign jingle pat sa eleksyon. Party niya ng musikang kapampangan ng pulosa, pero ngayon panahon na ini, malagad tanalan mo namang daramdaman. Masanting pinman, mayakit laking internet ding gawa ng Totoy Bato. Hindi ko makiramdam kanta ng radyo. Yang tulabo na mo rin manok. King baryo ka lang ang musika. Yung naramdaman ko. Nanuwaring sangkan at diritak laring magkrisotan ampong magpulosa. Mumuna, malagad na lang ituro din karelang kayanakan na mag-aral. Kaya raklan kasi kareng pag-aralanda, literatura ampong musika daring aliwang pangsa. Metong nga namang sangkan, ing eda pa mangamit amanong siswan din kayanakan. Metong yung Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI king balaw sa sasawop king pamangampul kareng tradisyon tamong ditak-ditak ng makakalingwan. Susuportan din kulturang Kapampangan, kapamilataning suportada rin Kapampangan artist, king pamagmasusi ka rin maulagang pistang Kapampangan, kalupaning Sinukan Festival, ampong pamandarong tradisyong Kapampangan ka rin kayanakan. Inyang milabasang Sinukan Festival 2019, mera pating spoken word poetry competition, ing modernong paralan ng poesya. Iti, pekabayan dering anak kapoeta, king mabilog a Pampanga. Maski tamo at intang malyaring gawan bang makalingwan king kasaysayan king arti ning krisotan ampong pulosa. Suportan tala din kaya katapong Kapampangan poeta ampong pulosador. Mamasatang Kapampangan, sumulat ang Kapampangan, magkantatang Kapampangan, manyalita tamong Kapampangan. Imbatal ng magiginis yang kangar ni Cortella.